Afoy matek, afoy dugo iyo mi ru painting o dioko matin. Abedo cha moni kanywan komera o ringi Dennis. Mo bedo ka boko lok maduong. Mabene loka tek tek. Mo bedo mi agike wa loko lokom chiek mateka kate i lokom matokon cha bungwen. Ma wawero botu katara. Tamu tieni ngo koni cha mo wabedo kikare mi dak chene iye. O dioko matin kit managanen wawachi wakwede ni waibedo kiwedo mamegwa studio kany. Abi bedo kikare mi bokolok wede. Eni bokolok. Yin bene ketie kameti yeni mi di dire chok i mwing tam matika ka. Gin mapira tek wan pol kare wa loko kan chingjui. Enro tamane kalu tela mamegwa obino go note kwedwa wa mini kikare mi tete wa jimi mabejo magen kiro matimone onye magetika timone mi lako kwa padang mamegwa. Studio Diok Matin atieki Honorable Opio Dennis Oloya MP Minoya County. Mao Bino Odioko Matin to make his maiden appearance on One Luo TV. Honorable Julie. Afoy matek. Afoy Bino. Afoy matek. Odioko Matin wabedo ka goyo duru unyo wabedo ka wajidan wala wo ni wabedo ki wabedo. We even populating the topics mo wachara ka boko ne. Ento mafut pi wachara mabo honorable. Kangarmo penyi ni Honorable Opio Dennis Oloya ayanga. Keruni, Doktichi, Committee Meberiye, Parliament. Just a snapshot. Ikum your brief profile. Pod jamatika nini. Kono bene wajula tiati kalokwedgi. Afoyo matek umera mejola studio me One Luo TV. Amero foyo bene jomatika lopowa Dioko Matin. I programman me rupintin an nia yewera chak yupo ka Kenyo nia Opio Dennis Geoffrey ento abedo word pa Oloya Geoffrey ingeyo ya choli polkare in latin la cho no latien me aki igang money I toer me to nying la nyodo ni atira ni la nyodo mala cho we ko pola kare dano meru nying me Oloya anatie la member me parliament me Uganda kuna chwalo duan luak no chumpe luak Menoya County. La dit moderator Pierre Tarada metieto luak matiga nanwa program matin meniang piempol padano pegingeyo kake wachinwa ya chake kwene gikwene noya chake ki Doknam Karuma tano Doknam Pakwach Noya chake ki Doknam Karuma tano Lepnech wacho ikina moro kinwaya district local government Noya tie ki town council zario Anaka Coach Goma ki Porong town council Noya tie ki sub counties maroma boro ka ini dubi Noya county ino watiki town council zario Anaka town council ki Porong town council kidong watiki sub counties maroma ngwen Anaka Payera sub county Porong sub county Guarafoy sub county Lowolo sub county ma sub counties are only way gutano lonyo madit machi ilobacholi kama gamente me Uganda gwo yeleti makoni wabiloke maduong Opio Dennis Geoffrey Beranga atamo ene pere tak bene numeratere ana bedo
ngat ma luak me anaka pa yera sub county yero machelo la council beach mwagali wario kipiario wi achiel o kere mwagali wario kipiario wi mwagali wario kipiario wi abichiel o kere mwagali wario kipiario wi achiel 2021 to 2026 yes. Anabedo machelo la council beach kama ikiene mukene bene no anyuru miri mebedo machelo speaker. Okay. Ento pien achung ite party DP ani council me 2021-2026 one more ki site me opposition independent mobedo one dana apa ikom council me dan piaru ya bor jemine po beru yot ento amero bene duoko foch but umegina kilu megina ma watelo kedgi oberu kedgi tela menua district local government ni watiyu mabe wero ikare ma wadonyi second half metam mamegwa nodongu kero gene kuma machelo won kom maloyo lokum tich kilim doro district kigoyo plan mata mukoni bene bemina kero metieto lok mugo manok nok madare kum kero panwe machelo district merai chete tinini gor tikwene amero bene tich kikar ni ene me foyo luak menwaya county atirane me keto gen ikom an me chwalo duan gi parliament me Uganda wan wakwonge me chung pia nywele me Uganda e parliament me Uganda nenda pau ya beach me duwe me a beach imwagani eni kumbeti ma ana lokoni ana yero me chero i standing committee me natural resource and environment. Okay. Committee me natural resource and environment new teach pa ministry ario mapigi tega dada ministry ma chel ene Ministry of Energy and Mineral Development kama agencies matino chelo PAU chelo UNOC chelo Total Energies is a subcontractor. Okay. But power Total Energies but anything in big multinational companies madom TV lobolo ma through power one bene peru ki kayor meneno gen magen gitika timo atira na energy line me petroleum oil and gas ministry mena mario enaye ministry maneno lokum pi kika beru murumuwa kidong agencies matie itere ma ikine noti nema ikine noti national water kimukene so mena ye sectoral committee kama anati ye committee me ario ena ye standing committee machelo ngat ma oti local government ana yer me chere public accounts committee on local government so mena ye doc makatala ma abiberu ka kemekere atirale at committee level APG ofoye matep bene oberi ninda boro me dwe me abichel ikare ma wano bedo i parliamentary induction training mautime munyonyo speak resort munyonyo wan machelo lumember me parliament ma aki ya choli ma welwa tiewe ipiera dek ya chel kay medo ki ex official members ena ye joma kumbeti la dit lobo ochimugi
me teach machelo ministers ento pe ki yer ga yera ki kin gang no ki constituency wano bedo ki ye kakama umegina kilo megina ukaro gane kuma me bedo machelo karan pa Acholi parliamentary group ana mer foy gimate a foy be kitma watika ripekere me chwalo duon luakwa me Acholi sub region o foi matek mano lokpa honorable kiet mati kwerni polkar ne kai wachi itet profile pangarimoni lo bok lok tamani gi ngeyo ento ngarimoni ngeyo profile mamege loyo in me munya wunyani ento kai wunyi kuman weko bene ngeyo en mana nake konyi mi wacho ngoke kome me ngeyo ikom ngarimoni kiet mati kwere udi ko matin honorable afori afoy matek me bino Ajoli bene wando TV afoy matek ana a panayati alero kan tuan min tela bejani ka ini o alero tela beja ke kome pen wati kunu art wati kenyu gang wati kenyu donc pangeyo ikin in ngono kelo Joffrey loni uncle in non pangeyo kona loni no mera kono ngo piema mana e aki alero ero an wura lo lo chiara bo boto cha okay mamana madit aki ya gum logo baleo anyway mero ke meti to wa koni wa mete wa chera nyim honorable watike peho noya tie kama chum aki e madit ma chero kapeto Acholi sub region the food basket of Acholi ento kiri kaniti kumeno chum madano furo chum no mero gwagdano ikid me kelo lonyo ikid me gwako bebe padano kino kene lonyo madit ma ini wajo na nenni mati lemi tim bino yelo dano kwanyo ko balo cham balo lonyo padano mati kin gang ma eni tika kelo nywera matek wafu kumbeni mwenye kechi Acholi ni dano chaya pifua chaya pi wajini wafuru ngoma kone liej bino chamo peko pale eni ka dano mwenye kichen wajini wak pete ka timme ero initi iye kono ngoma ngeyo apoyo ipenyo la peny mapere teka dada polkare ana wajo ni la chwech riek pien kai neno kaki oduju tie gien mala chwejo miu yetgi me konyo kwogi kai ni neno ilobo Buganda gitie kinam kama ginoye kwo mamegi pikare malach kwari ki kwari namu beru gen magi jenge ye chere bunyoro ino buama dit ma dano twero nungo ye kwogi chelo Budongo forest ichero itunka sese ino goditie neno dwe piera rio medwe ni eni no wanu tichero itaskalite Rwenzori marathon ento enu ni yo manyien madongi chako tich kigori pila teder maberu kunu jemi mauno gen gi no makonyo gi kwo no duong ki kumgori ni enu ni ipenye dong ni wan machelo Acholi ngoma la chwejo mini wa me achel ena ye ngom macheko cham wanu no yang chon pe waparo pilok me kot pien kai furo ingeyo ni ichabet moni dwe moni kot wangu chwe metikum ngomau no cheko cham ento kot bene no watwero biek pone mapat ki eno ni i Acholi ilungo ko weny kita ngom watikere oli no wang la ora mo Dio no totie olo to no tie
maka i oi kare ma kot pe i oro ini loko merika funi dok ngo i wang la ora i lung kulu ento bene mapat ki kulu mateno teno ni wanu tiki nam watiki River Nile man matie dong i wacho ikin wana choli ki umegi wa maungolo la kanami pa kwach dok kele piny watibe ki kulu mogo chela yagu achwa enu ni kulu ma kate romo kina choli wen enu ni wan foye la chwech piano no we ko wa yot ento gien mukene ma wanu tie bene kede ena ye letim makumbeti pikita gamente mete ki gwok kere pi joma kitika nywalogi ki joma futpea ki nywalogi o weko kumbeti don ki kelogi pa ki kelogi kaberu makama don ki mete gen guberiye ento ano miro moko ni pien kero pagamente ono miri pagamente me gwoko le kitu mero ki gwok kere wek dano mede ki kwo le beno mede ki kwo gi atawo ni gamente o porro ka kenyu gamente o porro ka kenyu pien le tim kumbeti chik gwoko gi loyo dano makwo Okay. magiti communities Kitimo dongo. me pelwak ma a kinoya ma gutene ki park ma kilwoni Marshall Falls National Park ana mero wacho ni kumbeti pi udoro ma teleru ma pat bay lo members me parliament gitika lok lo diro me ke kal kwaro gitika lok lo diro me dini gitika lok wero kama tika diyo lwak matek tutwal gamente tika chulu buni enoni ento petika time kit mapore kere mero wachni la wo anabero inwaya iyup madit me jolo me popi donyo padini protanti iloba chuli kilwoni agung mission day kama la nenu meki nenu mekumalo me Uganda wonwa Bishop Godfrey Loom ena yo berutie UPN time ya Naga sub county ya gung ya yombene ni enu ni gangu matamu ni imwaka manyen ka UP bitime lega wapi beru beni wek anywali me Uganda nge Wango beru benatie. yes gien mau kati ena ye kogo palwa madok ikumalany paleti kumbeti gamente tika tute meketo electric fence ento tika wot mot Ngate ka gale. Pero tikwe. pero madit kit magamente waju kere ena yeni park duong i Uganda wangeyo ni park mukene tie ki depo eni bene ti loba choli ma districts mukene chelo agago kitgum lamo bene wengino pero meleti ento botwa inwaya pero tie kaberu maromo adek mena machel
ena ye kit ma kichako keto kere chelli enini iwiati ongoyo kama dano lukin gang gipure iyego pole nero me namachel oberu me gwoko lufu madon. Oh. Yes. Bien ka ini neno face me achel me keto electric fence enini o chake ki yago pino o chero git wa bot ola lolim idok gwara foyo eri yani enuni kama lufu madon ti ye Ki kero piem abem ti bene ye lufu madon ti ye wigo wilo ni lufu matena bene no gimero ko ke je en cham chana matie makate lonya ki ye kumbeni. atamu enuni oberu machela duki me priorities uno kit magien gu neno kede gu noni lufu madoni no por ni kon ki gwokgi. Okay. Ka don ki bin ki nen kit me gwoko luak ento inge keto a electric fence face ma cheli wigu wilogo pe ki mede ki keto ne o weko kumbetini le tim dong kemu area kama luak ma mekwa lufu maka dong be pe furo kech ne gogo Honorable mafut pichar mabo. Chaber ni ana di money ana beri te okoro. Luak mo a kete okorne ena gen bene go chara ya gung kama wono beri ya yup. Mai munyi ko ge bene tek ko twali. Donc kumbeti ka pero melieti ma dit ko meno. Keti ka ne ko dano. Fence bene ki kero any priority area ni. Ma bene ki wache ni tuni te okoro ke kene. Ke mete ke ngo ki kero ne. Donc ka foot pe ke kero ko no wote korne. Won kumbeto yele chala choli parliamentary group ono kodi. Otika pokre bene dano. Ka donc dire wono poko kodi. O met na dugi no betie. Ento liej bene pe ke te ka gwa ko ne. Kodi mo bop men bene konye pe. Piem food leo bo bino bo balo. Ka beno balo dire bene chul money mati atini kon ke chulwa bene do compensation money ni. Bene pe donc dwaka ka penyi ni kan ni ada liej dire be yelo dara mani chulo betie. Onyo bene la fu gwake. What is the cutting line between? Machelo la me parliament Machelo la me parliament anam amero leko gamenje ni dano pigite loyo gimo ke ken ilobo ni eni pirete me gwoko letim pi generations ento bene pirete ni dano ma mekwa makumbeti gamende tika tuta ni omerogu aako ki chan bene ki konyo kogi i financial year i mwaka melim ma wano ti ye enini anu no ngech ni gamento be mero kilometers me electric fence Okay. maromo kilometers piera ngwen wi angwen Okay, that's good. ma kauti me chi biberu kikare me telo line me electric fence me a ki ibure me poron sub county me bino way side me agung ki bene biberu kikare me kwanyu ki ibure me ili me kupune atamuni machalo lutela ma aki noya one obikeru gini enni chelo makatala ma mekwa Pirate. kidong machelo lutela ma aki actually sub region neno watieni kao bitime Massishon Falls National Park chi Pierre Benetek
ni luak ma megwa ma aki kit gum ma aki la mo ma aki agagu ibora meki depo beno mero gunon konyi enoni ento yewe kawaji ni pero pale team no pero pale team matika aki Massishon Falls National Park petie lokme balucham palwak keken Ko tikarweng. ko tikarweng Gitika cham ki ot. Gitika moko odi padano. ko matikarweng eni yewe katere obero idwema abichel one machelo luak menwa county warwenyu litino maromo gena rio idi pak ento malit loyo dani ka urwenyi di pak me achel pay bino kume pay bino liel pangati enoni me rio kadong ki wachi pekinero pay bino I police mo ningati eni kimaro Ki gwako kan. chi gwari gamende tia gwakone kama kibiero ni kama ngat ma kibiero ni balti kuma ki gwari ye pay bino ngat eni ki kilikot ento mwaka karo chikaro ana miro mokoni ma ana beru I council chake mwaka libario ki piari we achel o kere mwaka libario ki piari we abichel dano ma urweny ma chel kumenu che dano ma romo apa ki wiye ibora ya naka sub county iagung warwenyu lutino ma romo ngwen la wa chel Honorable. yes Any is a hard situation. PMK nero chale videos mo tika toko na enoni. Ma lutino motoni. Inone liye nego dano. Ko pa darmen tika rwen. Ti ma ana chero kono munya wejina beru kono ni. Aberu ka lupone. Pia ma chero gang moma liye jo chero mo odi pa dano weng o mo odi dek. O ke gange tika beri gang kwan. Beri matika beri gang kwan do go chimbot la tela ena chel chala yini. Wachin o konya ati marach. Ka vorpe jimna weng liye jo balo. Kitiu tika beri gang kwan ke mere jima tie jima ke mene pol kar bane peri. O weko dong chan madit mati ken lutela ma megwa tie nyo peko ma lutela ti ye yani peko ma porne kenu kene becomes now personal problems. Ni ino mere bini nen ket me Iguar kwede. Ento guar nani bene jima miri duata. In terms of compensation, we pego pe do be dit e kom lotela totwal. PMK on it tapo e we wakining. Pego ni po be dit. How swift can the government come up with a compensation plan? Ni ada kumbe de pego poro kindly you nego dano emergency funding tieni kitia kong pego me yik. Kake dugi loka compensation. Kit mala chenjo logo kwene ni mutaka poro bajo nego dano o karo logo wajigamente kit mutimo kwene kama kene ni kondo karo mini wachene million dia dimoni gamento bino o meyo chene and we want to give you guys the applause because the logo mater donko bino e kom ngat matika bedi pak ngat madiri liejo nego ngat madiri liejo wano. Can we have the responsible line ministry me creating that Unity Natural Resource Committee. Any game no mi wunu boli mi mecha mabena ngeni bi bolo. Compensation no ngeni no planeti action plan be no tie. And emergency fund ko. How long should compensation take, Honorable? Afo la penyi ilok madore kum compensation. Ingeo pikare malach ono luak me Uganda no anywele me Uganda gipe ki gimo ma ono gijenge ye me keto gamente kama liet me chulu pia duki me alany me letim ento chik ma parliament me Uganda umoko mwakali bario kapawi abungwen Uganda Wildlife Act 2019 ukatiki jimi mabeju maduong
ento ye waja dek ken mena machiel ene ye okati kilok me compensation lok me compensation enini tie kwa ile kine lieji jubi amuka The big five. the big five ka go kwanyu ko go balu jamini uno go karawano ikumi check dong chimono mero gichuli gien mena ma ario ma chike ino katikere ma pole bene jo maloyo le team Uganda Wildlife Authority pegi keri teach total era yegien makelwoni collaborative management Teach Karachiel, Kilwak, Ki Rangers, Kilo Kingang. teach Karachiel ki local government Gamente meeting. government emete der luak ki dong joma gwako leni enuni amero mini la bol ni Masishon Falls National Park tie districts a beach Chirandongo, Noya, Masindi, Bulisa, Pakwach. Pakwach, yes. Yes. Now, local governments are beach enuni wen. Imwaka duju. Kagi goyo plan mamegi. Omero, Guluong, Lutela, Luloch. Me protect again protected area ni enuni. Gen bene go bin go neni I plan per local government areas many mati unfunded. No areas many ma one bene what were incorporating activities ma mekwa. Gine ni peti atime. So what's the impact? The impact no be pa gini enuni ono tie projects mukene ma twero konyo ko communities. Ma kama chete pa local governments pere gin protected area gidonyi ye. Kidong bene protected area chelo Masishon Falls National Park gitie ki annual work plan ma megi. Local government be beru kingo kidwon ni wanero ni kao no timo kuman imwagalimi ini uno konyo ko waigen makuman. Amero mi la bole. Kumbe de luak ma megwa pien Uganda Wildlife Authority no UWA giti understaffed. Rangers no. Inoni ki recruiting lutino ma megwa magi pere ki ngej mo lo medo wildlife scouts. Wildlife scouts eni era ye teach gi meneno ni kadong leti machelo liech jubi obino ko kalanyi jemi padano kitiu ni ning me kwanyu gi o wek budore pa bad joni enini inoni ichwin di wo ngare monetika teach ke match toj Ti koto vuvuzela. tia koto vuvuzela tika ngwech kitiene nono kun gina ye dong gitie the first line of defense palwak mamekwa. Well, watika mwenyu lokpa Honorable Opio ma NRK Inoya County. Honorable ye wepa nong yoy manok sponsors wachi mat pi mo matidi. Show any la career lim kilwani Chapa General Enterprises magayibu Prestige Margarine gayibu Lanzo Jama Washing Shop ikinji mukane mapat atie studio 1K Honorable Opio lok ti maduong lokaliech ket matika yelo ki dano ento tiji mukane ma foot poor oy watika goyo mere ke waji pig deck watika goyo kalara ma TV deck in a lot foot poor oy tere kama rino ti yeni ento ke tam kong ni liech tika ne ko dano gamento karo ke program michol lokangom foot poor lori ye dana di maliejo nego pe wangeyu peko tie Honorable wachi ichabet eni la wo gen giberi agung kama koko karye lokaliech matek ento dong wat hamane jimene bena duong mo mer wakeli we mecha we kwa bet ki kare ni boko lok Honorable ma watiko lokaliechi ngome mete wachi dan daka chela rio mo we kwa dok wachi nen gen mo kene ma tie bena ma pera tek
madana mero ngene me achiel mero leko lwak mamekwa me ripe atirane kama electric fence fut pia oye waripe unu ka achiel atirane ite yup community wildlife scouting where kadong chamu chek oluto ki kwan cham bene ukony merie mukech pajo ki alego dulme oa bene me miyo equipments about wildlife scout pen gena ye gitie ki gingi mena machiel me konyo lwakwa mena mario amero leko bene lwak ni kama dong electric fence oye dano pe ochat ngomi eno ni achara ene dong gum me tich ki ngomi maber dada weri chano ki pajo la dit moderator iwa bene chwe ka waneno kama do electric fence okare ye no ngom ti chuo land on sale pe ngom matiri ento ngom matwero konyo dok gai maduong watamu ni eni beno dong no watika chate kenwa ki lot wow ki me agike alego le ten mamekwa duaro le tim chek peye mega ka cherro katimu gen mengeno chek peye anu lego ni kede dong ke ni raj ni ning ko chak ki gweno medical chak ki diel mete ot pen rioni be roma o foi mat yani legana adake lokum leti o foi mat ser ringi won mo woro mo pa kwaje de wo ya le bole mo ta ko cer ko ni lokte kenyo jak pet wono gweno nero gen ma hono bo wajo in fact gen ma per tera yene ka ini bolo gweno chela ria de ka le dire ko nya in picture ka conflicting with the law pm pol kare ket mana ne wajo ko ni dar may munyu ke mago ge girwenyo pegi dugu lu tiru mago rwen mago chero ka dua pegi dugu ni mo kana tema ke mago ke kelu kama bo wek in pe bedwa ke kara mi biro ini ake noya kuja e biro ka lobo ko ngarma ni wildlife court matika pale tiki chini andi ibi balo chini wa chela ria dek o ka mo chai latinio chi waloko tamwa ilok ani now kawa tiro line na titulo iromo gon wa chimi 0782745292 pen honorable opio ke studio kan chwala penyi bene i whatsapp chwala penyi i text message were bet ki kare mi wachiwa ngoma tie gina pirtek itika goyo chim ki kwene ki dong loki ma chek horabo ma futpo chiero ka chako gamo chim ki nero chimo yi ubino bane e ye weka agam ke nero la penyo donyo chi wa nero kita wabo kwene but ma watika chiara nyim horabo service delivery inoya mero tela mabe tela matek tela madano geno dano minoya ke wan mo beru ni watiki gen matek e ko mun lutela in me tika lokumbe ni coming from a local government perspective my beru kong penny tini bangchi ena ke wani gradual growth gen notie kumbeti ni kay neno local service delivery local service tax ikit me kelo don lobo noya ikit me meto ker me lim ikit me lako lokom yotkom ke kwan revenue collection in bene bere won komi committee na chien mano furiti kanse ngome mero wachne intano tempe otie mwa noya to dwa ko chene dugo limpa gamente kun bene chene makino kana ke chokon bene nakata dong dano ko ni chako ko wa lo tela wani peka konyo wa neno yu piki furu we go volo wao peko no petie e kombon muti malni erni tete dero donc coupe ma be ken wun kilo te dero ke nene bena jimo adogo no berutie watimo kini foyo matek ipenyo la peny ma pere tek me achiel gamente mamalo omiyo tich maduong bot gamente mete dero ngar monti line kanyi chalo okay. mete wow
Gamente mamalo central government omiyo tich maduong' bot gamente meteder o local governments. Ikin tich enuni tineno lok me fonye chake nursery gi kwe secondary. Neno lok me yot kum chake i health center 1 VHT. O kere Ko wa mwen ngar monika. Yes, hello One World TV. Watika loki nga kikwene. Simon Olenga LC1 Powell Central Sale Gulu City. Yes, won come. Wafoy mater, watch watami. Chunya yom winyo ginda wonu tika lokone. Wafoy. Gin ana mitini mera lok ene ye. Wafoyo. Wafoyo na dit ene matika loki. Amite na wak komane fonye ngoti fonye TV ni be ento ikin charo no pege tika nero nyo winyo kwa ilo fonye ngoti fonye nini chino lega na tieni nero kichwar kwa fonye eno check pot joma kiti area me park kila pole put pege ngeyo ana logo ke koko makombele wano kero moti nga ko ki char tung bodwa gil baro lanya gin keta gin gubin mo ponyo lwa ko wani balalo kutika bin po chat ngom yo chat ngom ete winyo ge wani a won te chen wo te konyo jo eno bere je ma be kwarwa ero kombele down tika ko ku char ngom ge wel mayot so why gin time chon end up for bitime ko jon en ma kiti char ngom gene chon yer gi fon gi bet choket gi Wafoy mater. ke tingi gi twal gi tung chalo kiri gi palar gi wa ku te gunen ki daru la ke ngom gi ngom pere te Wafoy mater wadet. ene tamano wa na mi ba Wafoy. fire. Yes, hello One World TV. Hello. Yes, watika loki nga kikwene. Hello, kimali amsa kwa Entebe tieni ning. Ndio tina baya kuna nini? Watima be tika loki honorable kanyi wachitami. Acha unyonge machi watu wulu ni ndo mpoti na baya. Yenka bero kanene ne. Well, Mariamu poro tiaro line airtime kono ya puangeyo ento line titulo ke temo go chime no line ti jam pe e a onyo kono ane o miss ko so ka ber polo mobile online ko beri but go chim line for titulo loka expedition your exposition ni dana mero bet ki kar mi niang lakke gwenye ken pin we gunen yini lañu megio kadiri in bene pe gwako peko be betie en la bi oy komi chino beru raj monti waje en gira neno peko timaraj angeni guneno videos matika wot kayini ento line o beru tuolo o yie ko o mi daka adek mo it horrible o explaining lok pa jimano wacha ko lok ne lok revenue ki ngo mano to wot then we'll take your calls automatically don't do responding yes Titij maduong' ma gamente ma mek kwa mete dero miro tim. Lokum puonye, lokum yot kum, lokum gwako leo, lokum pi. Enu wen tij ma gamente mete dero miro tim. Ento, ana miro wacho ni, labole ka atiyu ki district ma mega menwaya. Biek me mwakalim ma mekwa. Pole berikin billion piera dek to piera dek we beach. Men enoni no supplementary budgets beneti iye. Ikum billion piera dek we beach uloni chente ma kijogo locally. Local revenue pe o 1 billion. Pimwaka beach mana bedo machelo la member med district council chene madit makijogo local revenue ena ye million mia bor ki pierre bichel enini te lokani ngo enini te lokani
Gamente mete dero. Local governments. Kama wano ayeni. Jengi kum central government. Ma ka central government pe uchwalu chente. Meti mujami mukene. Local government peke kikero kolo. Meti mu. Jami mamet luak mamegi mero ni gutim. Mekela loga. Piana loga ni enu ni mukene pigitego. Chelo lok me fonye. Lok me yot kum. Lok me pi maleng. Ka chente pere petime. So pero me na machiel ena ye chente ma wano raya makelwoni local revenue ni. Me achiel mono waju ni there's a lot of leakage. Financial leakages. Tijo mukene magiti biachara. Ento pegi chulo. Muchoro. Amiro miyo la bole ka chelo bot wainwa. Sub-county makelwoni Gorafoyo. Tie ki hotels idok nampa kwach. Pe okuno. Ento inicheri rekodi nen chili adi matika a. Ki hotels kama tourist ena yeburie. Lulimpinya yeburie gichulu be in dollars. Ento inicheri nen chili adi matika a ki sub-county me Gorafoyo. NATA kin sub-county matie worst performing. But tiki potential. Noya tiki commercial farmers magi employing staff. Madon. Bene. Ento chili ya di magiri meeting. Iwaje kum local service tax. Ka ini employing ka ini miyu teach bot dano che chulu gi wel chene money makar threshold. Ma chekchimo omiri chul service tax. Yes, not here. Chete di enu wen petia o. Chi me achel pero me achela ye chene ma omiro o i adire no i adugu limpa gamente meta dero pol chene ne pe o. Manoga ye o. Watiki jomo kene magitiki ngoma dit ma omiro guchul ground rent. And you know in arrears for over 10 years. Well, Honorable Rombero Duong on your main attack, because when we speak reality, it hits at a different level. Wangiyo ni muchoro no mero kichul. Wangiyo ni chena mero bene kichijog. Ento deliberately, dano petika timu teach mamegi. Donka diri kichako enforcement kirmateka time kwa rekomberini. Automatically, kiwaji ni iniraj. True. Nerwe, uchako lwenyo PM kumbeno tika loko gena koman. Ento eni pelwen, eni kelu aduki patich mabe, weko nene kom dano ma duong magetieni. PM ngara chil kapo chulo muchoro. Diri oyat pimi oyat pikra ma chulo ne, PM chiana me chule pe. Dano giri kan yangin eni. O weko kak bundong diri uchako timo enforcement. Weko kena cha wono bedo raj. O dongo ke kome mamiro compliance. What team ngo? Weko ti. Kibene dong lo tela mamegwa in local government. Kitim ngo? Ofoyo. Mafut pia gamu lok enoni. Lok Mario ma ini penya yeni. Chene tiro dog. Kama wakali mutum. Ini winyu ni chene udog. Mero tieto. Ni chente madoke. Dite pien chente pa local government iyo poke. Watiki recurrent expense. Mero jimi ma konyo ikiet me doro local government. Chelo chende pa muchar pa lutich. Ka ini neno development components me budget ma mekwa chente ne tiri chente ma mita ni omiru chet katimu teach chelo getu choron geru yo pasen ne no ke por kibi ki the total budget of the district. So chente ma doke dite ti chente me chululu teach ma peki choyo.
Pien in ka itie district production officer salary scale itie ento ka peki choyo in manjuti ngare mone matika acting in your position enuni obi no allowance me position endo salary ni enuni doko now ka ini neno local governments mamekwa inoni acting positions duong DPO tika acting koni DHO tika acting across local government independent way again across local government inoni critical positions dano tika acting ye manyudi chente maomero kichul ki ngat mati qualified ngat mati substantial chene ni enuni imwaka lim duju bidoko chika ki gordoge kake gordok chente ni enuni muchara pangat maono mer kichul pidwe apa wiario no doko now kagi jone ni giti gen dana pa ini bi winyu ni district mono dwoko chente endo chente ni enuni kere uno peke dwo petie megetu geru petie me forguri endo tie me chulu latich makome pere Gen mo mero otem for the journalists who are out there, go and investigate the districts. How many substantive district officials are there and how many are sitting? Kidong kakete wachini there is an employment problem in Uganda. Kun munutikis geomatica acting, then you are not performing. Gamente, I think this is something we need to investigate. Honorable Tongloka Wiwi, and then I can urane chawa ne chalo tumo. Kipenyi la pay money. Amiro foyo won kom achiel LC1 me pa Well Central. Ki mama Megumaliam ki Entebbe me beru ki kare me winyu program eni ki bene metote me miyo tam atamo lok madare kum chato ngom wanu tika teach ki platforms wen TV media houses chelo wan luo konyo wa pe me lok ke lwake ken eto me lok bene ki gamente ikum jimi mapetika time mabe ento tote mamekwa me yapo wang lwak itedero barazas radio stations kabake jimi ni be wen wan be mete kitimone so ana poyo tam won komo katekere ana jolo loka me agiki Gwak ma foot pechere lok mi agirke kangare mo anero line of berbize pa gamo chim but kangare mo tie tamane lok tie ma pera tek may mero penyune abe mi daka chira rio bene ramo gon wa chim kono en water lock mi yomere for checking organic kala penyo ngon lekine chi wano gamo chochot 729 anene go chim 357 anene go chim 766 anene go chim Piwa romo terne mabo amunyu producer te wayene chalo chawa utumo mi loke mi agiki. Loka me agiki bodluak mamegwa mea chole sa projon ki Uganda wajolo program pagamente. Pere tek total meneno kama miri pagamente ti ye kumbete wa rotika gamente tika choko chwinlwa me peto chama kelu chende chingwa atira ni coffee kokoa alego lwak mamekwa ya chuli luor furupon ichinywa ento chak manok chak kiteng dikali pero coffee memoko ni ginada tiu maka bich mukara ngech tael piara dek dog dikal da fono makario so atamoni Dano chakiteng dikal. Gini check botwa, coffee check botwa, and coffee twari mo chan ki botwa. Loka mena mario ene lega na bot gamente. Karuma dam utumo ento luak mamekwa makiluongo ni project affected person. Dano mia chel kapara boro. Maono mero kiri settling gien ila pono. Ikien gi jomu teki. Joma ngom gi pere gamento no eka mia rio mwaka dong tika biena para dek joni eni foot pea kiri settling again eni lok ma pere tek lok amenda mario gamente meni wa seat school igora poyo
ento wakumbe ti sit school di footpotum la woro ma beri district wano ngechi contractor peke on site ento lutino wa giti akwani tengo te yari te akwani te yat giti aripu gankwan ki primary school mela toro anu lego government through Ministry of Education me neno ni gankwani en kitieko. Well, afoi matek menu lock matika wachi watika boko lock ke honorable Opio Geoffrey Denish. Gina pera teka yeni honorable one way mete ke luangi gina pera teka kenera wagoe chim gam kan lock manetie wabin waloge any space mamegwo dano manero wan luo TV ti maduong kabir mapat chawa ene tika dio ganera kiti chwalo message jimo kena timo wa mako akiwi yamo la penj mo kena timo dano chwalo ma ana bichero abikere news kono tiano mia chel ngarwaji. Good morning One World TV, Agnes from Anaga Town Council. I wanted to know what is going on concerning State House scholarships. Kogotima Techne scholarships are being given by the MPs. Now, on the other hand, they are complaining it is being given by the RDC. What is the truth of the matter? Logme scholarship tika katuuka kama rach. Kun wunba na chala bapunge wa tika time. But I can promise ni abikelo interview inge yup anyone horrible abe mako ke wako wabikelo werniang lawo we had one of the MPs momin wabene tek mamege horrible nansa chora berukan o waju ngoma tika time erne chalo dano pego kari chungi matek total waben woyo weak wanen kitma jibne woro kara mero for team mega for Dennis Orengi my brother mo berukuri is set kanya mero for Lucy Laporte Mathieu executive producer chunki chian kelwa mere welo wano berukan ka wo mot o kwewiwa no tika kelo deyo kiyotko ngoma tika time ko mali Uganda udiko matin amero for won weng mo berukode One World TV program mo kena tika bino